lagi. Hah? Apa? Ndai apa? Oh, ora. Yo cipokan, juga. Keren nih. Cici kok keren nih. Hujan lagi, guys. Oke mas bro, karena hujan ya mas bro, kita ngiup dulu mas bro sama sahabat saya ini, Mas Diman yang paling ganteng serumahnya. Oke, kita tunggu lagi mas bro, hujannya biar selesai dulu ini. Iya. Nah ini ada kopi, nah ngopi dulu mas bro, ngopi. Nah, ya aku dulu ya. Ngopi. Ngopi dulu. Mantap. Mangan apa man? Mie. Lu mangan pop mie. Ngelet banget aman. Kencot apa? Kencot. Kencot wetenge kuwi mesti kuwi. Engko teko ngomong ke Masang ya, Man ya. Ya, ke Masang ora kowe kok. Terus enggak ya. Gampang wong. Inji ya kene sangkuri man. Iya. Mangan apa mas? Mas Diman mangan apa? Mangan apa mas Diman? Pop mie. Wah enak banget ki. Adem-adem. Mangan pop mie. Wah selamat makan mas Diman. Semoga kenyang.